La izolo bangifonele lapha ku anje kumala ukuthi kule department engathi izovulela so bangifonele izolo bangitshela ukuthi ngathi sokuzoba especially in the next 2 weeks bazoqala ukwenza ama interview manje mina kukhona into engifuna ukuza-understand ukuthi yini kanti wena engaka ofuna ukuthi uze ufuna ukusebenza ekampanini kwenu. Ziningi izathu ezifuna ezingenza ngifuna ukusebenza e-company yenu. First one, I want to prepare a past for my kids. Maybe the past enhle. Past? Yes, like maybe the past enhle, like ikusasa labo, maybe ikusasa elihle. Another thing, mina yabona angikhulanga kahle ngenxa yokuthi mina ubaba washona umama engakamitheli mina. Umama wakhe siba pregnant for mina, ubaba wayeseshonile already and wadonsa nzima ku-pregnancy yakhe yonke leyo. So like at least mangisebenza noma manje ningamitha umkamseshonile ngabe ngikwazi ukuthi abantu abamnayo becover. Uthini kahle kahle mina ngikuza qala phansi wait umama wakhe mithe sami siswe mitha mina esiba lami esiswini ubaba wayeseshonile mitha mina. My father was dying, was funeral already by then. Kamithiswa ngubaba kuphela tsho ukuthi unomunye ubaba. Ubaba wamithi ubaba washona umama akamithi. So ngifuna ukuthi yenze i-salary like e-company ngakho ama-salary wakhona right, so kungangisiza kakhulu. Uyayazi ukuthi yini salary? I-salary le eholwayo. Mina yazi ukuthi sometimes kahle into zokuzikhuluma ku-interview zona lezo ondlela zona manje. And futhi ngiyayifaka ibe sezingeni eliphezulu i-company ngoba mina ngiyazana ama-celebrity. Do you know ukuthi mina lo Sports Maphuma stand near me? Sports Maphuma. Niye lo muntu abantu they are cancelling him abantu abasamfuna. We stand near ezilihlala duze mina naye. Mina do you know ukuthi uyangicela ungicela isithombe into angakazi yenziwe umuntu ikubona ukuthi mina ngibaluleke njani ucela ukushuta nami isithombe. Ulamanga uhamba icela isithombe ngoba uzama ukuziredeem antu ubethomela abantu. When we celebrate ngizofanya ezingeni eliphezulu ngoba nami ngiyicomment. We comment where yeah vele kukufanele ngoba yonke into ekhulumayo le i-comment nje kahle wena kumele sikucheck ingqondo. Angiboni ukuthi ku-interview bazokubiza mina ukhuluma so nxa ufika lapha na ungazi okay nxa kunjalo ngoba ngeke ngiyangeke mina umuntu okhuluma izinto ezinje ufuna ulungisela abantwana i-past hayi Suzayi ngeke. Kanti ukuba i-honest kuyicala. Okay ku-right ube honest ku-right kodwa ke i-interview angcono sizokuzamela kwenye indawo not lapho sizokuzamela kwenye indawo she Armes sizokuzamela kwenye indawo ngeke hawu